Јас сум Јас сум она што не се гледа на Инстаграм. Амбициозна. позитивен. Широка насмевка. Љубов. Јас сум мог. Јас сум храбар. Јас сум другар. Секогаш се слушувам, советувам и помагам. Јас сум доволна. Ja kad sam bio mali, sam bio nevidljiv. Ovo je najbolje pitanje do sada. Najčudnija priča na svetu koju i dalje ne smijem da pričam zato što ljudi neće shvatiti. Kraj igrice je da ostaneš bez ego identiteta. Ovo najviše možda naučiš od svog deteta. Mene čekaju lekcije odgovornosti, čekaju me lekcije veoma teške. Mi moramo svi da naučimo kroz pogrešan put. Sadašnja devojka koju imaš je posledica bivših devojaka. Tako da je Nina posledica svih mojih bivših devojaka zato što je različita. Baš se upoznajemo tako što se otvaramo. Obično to što ne dobiješ, to ceo život se trudiš da dobiješ i kroz to ti nekako ti je životna tema. Znam ko sam. Nekad nisam znao ko sam. Društvo me programiralo tako. Sad da sam ja u tom nekom filmu, misli ne možemo da kontrolišemo i nikad ne bi ni trebalo. Kako bi svet voleo da me zapamti? Денешниот подкаст мислам дека ќе биде далеко поразличен, особено што имаме многу важен гостин во нашето студио, во Ресет. За прв пат гостин од Србија, гостин кој што сигурно пак ќе ви ги отвори вратите кон еден поинаков свет, слободен пред се и остроумен. Пред да ви го представам мојот денешен гостин, сакам да ги поздравам моите подржувачи на Ресет, а тоа се Dongfeng, еден од најголемите производители на автомобили, познати по својата сигурност и иновативна технологија, брендот кој нуди широка палета на модели од економични градски возила до модерни SUV и електрични автомобили. Smart Living, кој што е создаден за модерен начин на живот, комбинирајќи функционалност и елегантен дизајн. Вам многу добро познат дел во нашето студио, тоа е ова масичка и вазна. F-Stop Pro фотокамера шот со целосна професионална опрема и современо осветлување за врвен квалитет на фотографии и видеа. И секако, ако сакате да имате ваков микрофон, можете да го најдете токму во F-Stop. Не можеме да заборавиме кој се потруди денеска да изгледаме вака добро. А тоа се Fashion Group, односно конкретно Mango. Денеска сум целосно облечена отаму и ова е дел од новата колекција која што можете слободно да ја погледнете и верувам дека ќе си го збогатите вашиот гардеробер. Тука се вклучува и Octay Sadie Hair Studio за шминка и фризура, секогаш професионални и на висина на својата задача. Не можеме да ги заборавиме оние кои што нас не поддржуваат, ни значи поддршката, особено на самиот почеток и во првата сезона, а тоа се Студентарија. Тие навистина безрезервно не поддржуваат и на социјалните мрежи во нашата идеја околу менталното здравје, а и ние нив ги поддржуваме во се што прават, а е во интерес на студентскиот живот. Сите информации околу студентите и факултетите можете да ги најдете токму на нивните профили. И нешто ново, што верувам ќе ви израдува вам, а нам секако многу ни значи, бидејќи со ова покажуваме дека одиме чекор напред кон она што ни е примарна цел и тоа е менталното здравје. Кон Ресет се приклучува Слободен печат, вашиот и нашиот омилен весник, кој стана дел од нашата култура, го обожавате вие, го обожаваме и ние, сакаме да прочитаме што има новости и тие се секогаш први во тоа што го прават. Нудат навремени и релевантни информации од земјата и светот. Сега кога треба да го најавам мојот гостин, навистина срцето ми е полно, пред се што одвои време и тоа не е така блиску, туку мораше да фати авион и да дојде овде, да ни се посвети нам, а и вам на доста значени теми околу менталното здравје. Впрочем, и најважни лекции кои што ќе ги научите овде се токму во овие следни час и неколку минути, колку што ни дозволува времето. Неговото име кога ќе се спомене во просторијата одекнува, носи огромна позитивна енергија и верувам дека кога ќе го забележите по социјалните мрежи, запишувате или пак во најмала рака ги зачувате тие видеа во сейф на Инстаграм, се надам да ги применувате. Неговото име е Немања Миловиќ и доаѓа токму од Србија, директно во Македонија и во Ресет. Добре ни дојде. Директно во Македонија.
Bolje te našao. Како си ми, дали си добар? Kad sam u Makedoniji, onda sam baš dobro. Uvijek kažem nikad bolje. To je moj odgovor. I stvarno, i svaki dan sam sve bolje i bolje. Дали тоа значи дека има денови кога не се чувствуваш добро или сега доаѓаме во Македонија и Ne, најубаво? ja imam neki poseban odnos sa ljudima i sa Makedonijom. To je neverovatno. Prvo, nisam, kad sam prvi put došao, nisam očekivao toliko toplu dobrodošlicu i toliko osmeha i toliko da me ljudi nekako prepoznaju i da me vide i da mi daju podršku i prethodnih 5 godina nisam dobio nikad loš komentar iz Makedonije. Znaš kako je, život je dualni i dobijaš i dobro i loše i svašta. Međutim, iz Makedonije mi stiže samo ljubav. I baš bih voleo tu ljubav da vratim. И тоа го правиш многу добро со тоа што не почестуваш со твоето присуство, доаѓаш во Скопје и тука сме во нашето студио. Се надевам дека во самиот старт да појасниме ќе морам да зборувам побавно за да може да ме разбере Немања, нели? Ако нешто не се разбираме на македонски, ќе можеме на српски да кажам. Добро. Може. Темата што сакам да ја започнеме околу тебе, еве нека биде стартно со менталното здравје, меѓутоа она што тебе тесно те поврзува, а тоа е спортот. Ти веќе одамна спортуваш, го обожаваш спортот, е дел од твоето секојдневие и тоа е она што тебе на некој начин те дефинира. Да. И далje. Што тебе всушност ти помогна? Во кој дел ти помогна најмногу спортот? Ja sam odrastao u sportu, moj otac je bio sportista i nekako mi je to komfort zona. Ceo život sam gledao kroz oca to iskustvo da je sport i trening, da su to nešto što je zdravo, što je dobro i tako dalje. I našao sam brzo to što ja volim kažem sidro. Kad odem na taj trening i sport, samo to postoji. Ništa drugo. Ni levo, ni desno, ni prošlost, ni budućnost, ni neke brige, ni neki strahovi, nego samo sam tu. I mnogo sam dugo bio sportista, igrao sam košarku i tako dalje. Baš svaki put kad mi se desi nešto teško u životu, ja sam uvijek imao taj sport da pobegnem na tih sat i po 2 od svega i to mi je tad bilo baš velika terapija. Sada, kad nemam puno od čega da bežim i kad baš i tražim to gde nisam slobodan, sport je ostalo nešto što je deo mene. Kao što mi je da perem zube, tako mi je i da odem na trening. Čudno mi je da ne odem. Što ti kažeš i dalje mi je deo ego identiteta. Trudim se da ga balansiram tako što ne moram da odem na trening, nego mogu da odlučim da odem. To mi je sad izazov, jer i dalje moram da odem, jer to sam ja. Ja sam čovjek koji trenira, tako. Moram da odem. Ako ne odem, osjećat ću se loše. Znači, to nije u balansu. Tako da je i meni sad obrnuti izazov. Meni je izazov da ja izbalansiram, da ja mogu nekad i da ne odem. Zamisli to. Pa еве пробувам да замислам како дојде до тој заклучок. Sve što moraš je disbalans u životu. Sve što možeš je balans. Čak i to kad moraš da je nešto dobro za tebe, opet moraš i ne osjećaš se dobro kad radiš. Znači tu nisi slobodan. Робуваш. Apsolutno, bravo. Imamo razumevanje. Разбираш. Разбираш. Го паметиш ли моментот кога тоа се случи? Како клик во твојот дека всушност му робуваш на спортот? Da. Kad počneš da zavisiš od nečega u smislu da se ne osjećaš dobro kada ne odeš, recimo, ako sad pričamo o treningu. Tako da ja 2-3 dana kad ne treniram, ja stvarno, moj mozak kaže šta se dešava, Nemanja, jesi bolestan, jesi povređen, nešto ti nije dobro, kao da sam nešto propuštam. Ne propuštam taj napredak, propuštam izlazim iz identiteta, a ego s druge strane on voli da ima identitet taj i on mi kaže ajmo nazad. Mnogo me je dovela ta energija da dostignem tu gde jesam i sa telom i sa svim što me ti znaš i tako dalje. Međutim, sad mi je izazov skroz obrnuti da se ja otarasim tog identiteta i da mogu to da radim, a ne da moram. Знаеш јас што мислам? Ако вака се од ова до сега што имаш кажано, сватив. Си поминал низ некои фази во животот, така рече, и тоа те навело да одиш да вежбаш. Значи си бегал од нешто. Почнаш да вежбаш, си створил навика и сега таа навика тебе те гуши. Значи си го надраснал тој процес. И затоа, веројатно, доаѓаш до заклучок дека има дисбаланс. Се што е премногу, треба да се врати во баланс. Tako je, fora je u balansu. Значи, во тоа мора да се размисли многу добро. Од каде доаѓа?
Значи, се што е добро не е најдобро. Apsolutno. Uvek u životu treba da posmatrate samo jedno, a to je iz koje energije radite nešto, zašto radite nešto i da li robujete, što ti kažeš, da li tu niste slobodni ili ste slobodni. Znači šta god radite, dobro ili loše, ako to morate da radite, ako iz straha, to jednog dana bi moglo da ode u balans tako što ne morate nego možete. Evo ti primjer jedan. Moj Instagram profil. Ja kad sam bio mali, sam bio nevidljiv. Nevidljivost je nevažnost. Nisam bio dovoljan sebi. I sve što sam radio, morao je neko da me gleda. Tata, mama, vidite me. Uradim kolot prvi, moraju svi da vide to i tako dalje. Dok recimo moja rođena sestra, ona se igra 5 sati, niko joj ne treba. Ona je dovoljna samo sebi. Ja nisam bio dovoljno sam sebi. Kao kompenzaciju, disbalans, strah, kao duša došao sam takav na svet. Moja kompenzacija je obrnuti disbalans. Evo vam sada profil Instagramu 250.000 ljudi, sad morate svi da me vidite. Šta god ja radim, morate da me vidite. To sam napravio iz straha, iz disbalansa, iz neznanja, iz neiskustva. Ušao sam u obrnuti ekstrem. Sad svi moraju da me vide. Kad sam spoznao da sam ovde iz straha gradio toliki brend Nemanju Milovića koji sad ima toliko i toliko pratioca, ljudi ga znaju i sad na ulici hoće se slikaju s njim, onda sam prvo što mi je bila reakcija, teo sam da isključim taj Instagram skroz, da ga izbrišem. Radio sam ga iz pogrešnih razloga, iz straha. Međutim, i to bi bio onda ekstrem. Šta je balans? Balans je, nekad sam ja morao da postavljam reelseve jednom dnevno da bi taj Instagram i brand rastao, a balans je sad da ne moram, nego mogu. Sad mogu da koristim tu platformu, ali ne moram, ne zavisim, ne robujem od te platforme. Tako to ide. Znači, ono što sam radio iz pogrešnih razloga je sad došlo do iste tačke, ali sad radim iz prave razloga. Sad radim iz znanja, iskustva, moći i ljubavi, a ne iz neiskustva, vidite me, nevidljiv sam, da li sam dovoljan, treba mi potvrda, trebaju mi lajkovi, trebaju mi komentari, trebaju mi drugi ljudi. Istu stvar radim, samo iz drugačije energije. Tako da, za šta god u životu, samo se zapitajte iz koje energije vi to radite. Da li je snaga ili slabost, da li je ljubav ili strah, da li je iskustvo ili neiskustvo, da li je znanje ili neznanje ili nerazumevanje. I odmah ćete dobiti odgovore, pogotovo ako ste otvoreni i iskreni prema sebi. I ništa nije pogrešno, jer paradoks kruga, kako iskustva idu, tako što prvo krećeš da uradiš nešto iz straha, da bi onda uvideo to i da bi onda krenuo prvi put da radiš iz snage i doveo se u poziciju da to možeš, a ne moraš. Значи, ништо не мораме. Ništa ne moraš. Sve možeš. To što moraš, tu nisi slobodan. Rad na sebi izgleda ovako. Pokaži mi gde nisi slobodan. To je najvažnija rečenica. Ono što moraš da radiš, to što malo pre si jako lepo reč rekla, tu robuješ. Je tako? Tu ti je neki disbalans gde ti je uzrok, kao što sam ja rekao, u detinjstvu bio. Ili si došao s tim iskustvom i tako dalje. Kada to spoznaš prvi put, onda vidiš da si stvari radio iz pogrešnih razloga, ali to je pravi način i put da ih jednog dana radiš iz ljubavi. За тоа да се случи, мислам дека треба некојаш да се нурнеме во себе, да го уште еднаш можеби посетиме детето во нас. Кога ќе го посетиме, тука има многу прашања. И сакаме некогаш некое време да поминеме со тоа дете во нас, односно сакам да се навратиме на твоето дете во себе. Може. Што му се случило на тоа дете во тебе, што бегало од нешто? Значи, знам дека секој низ нешто поминувал во животот, не знам колку се чувствуваш и комфортно кај нас за да зборуваме отворено и би ми било драго, бидејќи сакам да ја запознате на друга страна од тебе, односно го знаат Немања денес, меѓутоа кој бил Немања претходно. Koju verziju hoćeš? Promenio sam ih 252. Тоа се многу пати. Mnogo ego identitete sam promenio i to svi radimo i kraj igrice je da ostaneš bez ego identiteta. Јас не би рекла дека ти си се менувал, си се надоградувал. Da, može tako da se razumem na šta. Nadogradio sam na sve, ali kad nadogradiš nešto, to više nije isto kao pre, ali tako? Nema veze što si ti nadogradio na nešto. To je skroz drugačije. Tako da može, nadogradio ili promenio, ali da, cilj igrice je da se promenimo. Ljudi koji ostaju isti nešto ne rade dobro. Dinamika je ceo cilj igrice. Sve na ovom svetu, univerzum, Bog, igrice života, sve
pokušava samo jednu stvar, a to je da nas nauči, da nas kompletira, da dovede veštine u balans. I tako kompletirani da onda živimo tu snagu, da živimo tu ljubav, da živimo tu razumevanje i na taj način da inspirišemo i drugi da to žive. Ajde da se navratime Da na se početokот. vratimo na detinjstvo, može. На детинството. Hoćeš detinjstvo Што ili... ти се случило тогаш, што си заклучил дека ти треба да се фокусираш на вежбање или може би ти било терапија, некој чекор напред од тоа каде што си бил? Odlično pitanje. Teo sam da dobijem pažnju oca. To je pravi odgovor. Moj otac je bio sportista i trenirao je i ja, komunikacija ljubavi sa njim je bila kroz sport. I zbog toga je meni to toliko jako. Teo sam pažnju svoga oca, teo sam ljubav svoga oca i ja sam komunicirao s njim kroz sport. Znači, on je bio sportista, sad ću i ja da budem sportista. I na taj način ćemo da se razumemo. Validacija, apsolutno, da. Тоа значи дека неговото присуство не било често во твоето детство поради неговиот спорт или професија? Ne, bilo je prečesto i prelepo. Samo sam teo da se dokaže. Kao i svaki muškarac. Da. Мислиш дека Svom се ocu. докажа? To je kolektivna tema, da. Kada si u muškom aspektu, onda uđeš u taj agresivni ego, imaš pasivni i agresivni ego. Agresivni ego je hoće se dokaže, hoće se pokaže, hoće moć, hoće snagu, prodoran je, hoće da kontroliš. Pasivni ego je žrtva. Kako si mi pogledala? Викам, учам нешто ново? Da. Pasivni ego je žrtva, je mekoća, puštanje. Nisam ja za to, nije to za mene. I to je pasivni ego. Дали од секогаш имаше ваква самодоверба, самопуздање? A da li uvek imam ovako samopouzdanje? Ni blizu. Ni blizu, da. Nekad sam imao, ja bih rekao, veliki ego, pa je to izgledalo kao samopouzdanje. A sada imam, mislim, pričam ono što je istina i pokušavam da budem u autentičnosti. Da budem onakav kakav jesam u tom trenutku i to je to. Znači, mnogo me umorila gluma ego identiteta, svi smo je glumili, imali smo milion masaka, za drugačije društvo si ovo, za drugačije ovo. Sad kad dođeš do nekog momenta da si to ti što jesi, da se prihvatiš, da si dovoljan sebi i da baš tražiš da ti neko kaže negde gde nisi slobodan, to je fenomenalan trenutak, oslobađajući. To je baš sloboda. Onda živiš tu autentičnosti i iskrenosti i onda pokušavaš to da preneseš na drugim ljudima, ali ne tako što ćeš da im soliš pamet, što ćeš da ih savetuješ, što ćeš da im budeš guru, što ćeš da im budeš trener ili ne, nego svojim primjerom života. А кој си ти кога ќе трнеш на страна дека си бил тренер, Jeste. спортист, кога ќе трнеш на страна, најново сопруг на твојата сакана, утре ќе бидеш татко. Сите тие улоги кога ќе ги трнаме на страна, кој е немања дефиниција за твојата душа? Isto kao ti. I sad si pomenula jednu jako dobru reč duša. Ti si beskonačni univerzum u jednoj duši, isto kao i ja. To što smo mi, šta si pomenula, suprug, otac budući, dobar dečko, trener, nutricionista, fitness ličnost godine, to su samo ego identiteti. I koji te boje i mnogo je lako čovjeka kategorizovati nekako. Mi ne dajemo dovoljno energije i vremena i pažnje da ti upoznaš nekog ko je on, onakav kakav jeste i krijemo se međusobno i teško je to. Teško je biti otvoren, teško je biti ranjiv. A u stvari smo svi ovde na istom zadatku, a to je da naučimo da se kompletiramo i da idemo dalje. Ја спомнав твојата нова улога, која што ќе се случи многу наскоро. Патем честитки за Hvala ti, to je. приновата и што ќе се случуваат многу убави сигурно фази сега во твојот живот. Нешто што тек ќе гостуваш и ќе раскажуваш нови искуства. Накратко да ни раскажеш каде беше или како ти беше соопштена таа вест дека ќе станеш наскоро татко. Kako mi je bila saopštena vest? Или заедно бевте низ тој процес со Нина. Da, to je najčudnija priča na svetu koju i dalje ne smijem da pričam zato što ljudi neće shvatiti, ali ajde da kažem jednu stvar. Mi smo odmah znali u trenutku začeća da će biti dete, to je neverovatno. I imali smo i ime samo za ćerkicu. I kad se desilo to,
nekako neki osjećaj da ono, ok, sad ćemo da dobijemo ćerkicu baš je bio obostran i odmah smo saznali posle 10 dana. Najsretniji na svetu, da. Zato što smo znali da je u pravom trenutku. Како знаеш дека е вистинскиот момент, кога никогаш не знаеме? Ne znaš ti, život ti pokaže, a Bog zna. To što si dobio dete je samo što ti Bog veruje da ti možeš da imaš kapacitet trenutno za dete. Da ta duša izabere tebe kao roditelja i da ti možeš da joj daš lekcije koje su joj potrebne. Мислиш дека тоа е еднакво на подарок од Бога Како за не? овој живот да имаш дете? Da, stiže ti ultimativni mentor, učitelj. Ono što je greška, što vidim kod dosta ljudi je što misle da oni treba sve da nauče dete. I to je to. A u stvari je obostrano. Dete, on najviše može da naučiš od svog deteta. Najviše lekcije u životu. Mene čekaju lekcije odgovornosti, čekaju me lekcije veoma teške. Puštanje, treba to dete jednom pustiti, da nauči svoje lekcije, da ima svoje traume, da ima svoje brige, da ima svoje strahove, da prolazi kroz ovaj sadržaj života, da uči kroz patnju, da je neko ostavi, da ona ode od kućnog doma, da je neko povredi i tako dalje. Ti kao roditelj imaš lekcije puštanja. Kad su mali imaš lekcije odgovornosti, ja sam odgovoran za moje dete, biološki moje, ono i tekako nije moje, nego je svoje. Tako da to su sve veoma velike veštine i lekcije koje ti dobiješ od deteta i ono što je ultimativna lekcija je učiš o bezuslovnoj ljubavi. To je ultimativna lekcija. Nema uslova tu. Nema šta to dete uradi za mene. Da li me čini sretnim, da li me čini nesretnim, da li mi je kupilo poklon, da li mi je dalo pažnju i tako dalje. Mnogi ljudi tad prvi put nauče o bezuslovnoj ljubavi. Nema uslova. Ne volim te zato što si mi nešto rekao. Ne, nego zato što postojiš. To je bezuslovna ljubav. To roditelj osjeća prema detetu. Ja kad kažem roditeljima štete što to niste naučili i pre dece. To je fenomenalno. To je cilj života. Дали тоа значи дека безусловно ќе го сакаш и кога нема да оди по правиот пат? Ne razbiram. Не разбирам. Da, prvi deo rečenice sam razumeo. Da li to znači da volim? Дали тоа значи дека ти безусловно ќе го сакаш, Да. дури и да тргне по погрешен пат? Apsolutno da. Apsolutno da. Pa kako drugačije da nauči? Mi moramo svi da naučimo kroz pogrešan put, dok ne dođe do pravog puta. Koliko si ti puta pogrešila u životu u nekom putu da dođeš do ovde? Милион пати. Ok, da li je to nešto što je loše bilo ili nešto što je potrebno? Дел од животот. Bravo, odlično. Da li si se okrenula i razumela te situacije koje su ti tad možda nanale neku traumu i da li si razumela da su te situacije baš zbog tebe su se desile, ti ljudi, ti događaji, taj sadržaj, da bi ti bilo ono što jesi danas? Вистина. Da. Kada to uradimo svi kolektivno i odemo u tu prošlost sa ovim nivom svesti i tu prošlost razumemo, sve te ljude koji su nas povredili, sve te događaje, i mamu, i tatu, i traume iz detinjstva, i svi koji su nam nešto naneli, svi su to uradili samo da nas nauče. I kad to razumemo, onda odeš tamo, uđeš u oproštaj i onda digneš i frekvenciju više, uđeš u zahvalnost ka tome. Kad uđeš u zahvalnost ka tome, imaš energetsko poravnanje u prošlosti koje je uzročno posledično, što znači da menja tvoju budućnost. Mi u prošlosti imamo ključ koji menja budućnost. Zamisli koje je to ludilo kako ovaj život funkcioniše. Što znači da tvoj mozak pamti prošlost samo da bi ti ta prošlost jednog dana promenila budućnost. Ishod budućnosti, kako poravnaš nešto energetski, recimo odeš i prvi put razumeš oca. Da nije znao bolje. Kada to razumeš, da je njegov otac njega isto tako i da on u tim situacijama nije znao bolje i da je to što ti on nije dao, da ti je to najveća nagrada danas, zato što si to izgradila, onda prvi put u životu uđeš u oprost i u zahvalnost. Ni ne treba ti da razgovaraš sa ocem. To se dešava na kognitivno. Kognitivno, kada ti uđeš u tu zahvalnost, ti to doživiš ceo taj događaj ponovo emotivno. Integrišeš ga, doživiš jednu emotivnu katarzu, obično se ljudi raspadnu i rasplače i tako dalje, kad razumeju šta se desilo. Kad razumeju
dete u tom tvom ocu, da ono nije znalo da bolje, da je ono traumatizovano, da je ono samo posledica svega što se desilo od tog deteta do tog odraslog oca koje si imao, recimo. Kad to razumeš istinski, onda onako emotivno doživiš katarzu i onda energetski se izbalansiraš. Znači da više nemaš reakciju kad ti neko recimo pomene oca ili kad se susretneš sa ocem ili tako dalje. I na taj način, kada to uradiš, vrlo verovatno za svaku devojku, kad to uradi prema ocu, će da ima drugačijeg partnera u budućnosti, drugačijeg muža. To je posledica. Sve što se nama u budućnosti dešava je posledica onoga ko smo mi sad. Našeg unutrašnjeg sveta. Uzrok našeg unutrašnjeg sveta je naša prošlost. Promenimo našu prošlost, razumemo je bolje, oprostimo, izađemo iz zameranja, uđemo u zahvalnost, promenimo naš unutrašnji svet. Naš unutrašnji svet manifestuje našu budućnost i mi samim tim promenimo posledicu, to jest buduće ishode. Што било кажано? Zanimljivo. Дали тоа значи дека Нина е последица на твојот однос или добар, не знам, добар однос со мајка ти? Nina je posljedica svih dobrih odnosa koje sam ja imao života. Posljedica svega što mi se desilo u životu. Pogotovo posljedica mojih bivših devojaka. Sadašnja devojka koju imaš je posljedica bivših devojaka. Znači imamo dva scenarija. Ili ništa nisi naučio od tih bivših devojaka koji su te i povredile i ti si njih i svašta je bilo, hollywoodski film, pa je onda ova sadašnja ista kao one. Nije ista u smislu ova je plavuša, ova je crnka, ali iste su lekcije, isto te je razočarala. Vidi, što baš mene? Uvek mi dođe ista devojka. Ili to devojka kaže, uvek mi dođe isti muškar, svi mi isti prilaze i tako dalje. To jednu stvar znači. Samo nisi naučila ono što stalno pokušava život da te nauči. A to je da promeniš taj unutrašnji svet. Jer čim promeniš, posledica će biti druga skroz osoba, sa drugim lekcijama. Tako da je Nina posledica svih mojih bivših devojaka zato što je različita. Zato što sam ja posle 5. veze rekao, pa do mene. Тоа е најтешко да си признаеш. Дека некогаш, не велам дека било. Не знам, ништо to не jeste знам. teško, ali je mnogo potrebno. Jeste, to je mnogo potrebno. Ali mnogo patnje treba da se desi, da bi ti prvi put rekao, vidi, aj nemoj više da mi niko kriv, aj stvarno sad nešto da promenim, do čega je. Prvi put kad to bude i taj prst s polja okreneš unutra i kažeš do mene, znam da je do mene nemoguće da mi se stalno dešava ista stvar. Evo, prva veza, uđem, budem godinu dana, ružičaste naočare, kako iskinem, ništa mi se ne sviđa, sve propadne, ajmo u samoću. U samoći 2 godine, dođe ponovo opet godinu dana, opet skinem ružičaste naočare i posle 4 veze ti kažeš, pa čekaj, ja nešto ne radim dobro. Дали значи дека ти откако почна да ги симнуваш, што велиме, етикетите, дека не си спортист, дека не си тренер, дека и така натаму, сите тие улоги, тогаш се појави Нина во твојот живот? Jedno od stvari da, ali pojavila se, ono što je jako zanimljivo, kad vam dolazi partner životni, to je sve sem da nije slučajno. Dolazi vam u tom trenutku ogledalo vas. Znači, mora da bude isti kapacitet kao i vi. Znači, to ne morate ni da brinete da će to desi, to će se desi. Tako igrica funkcioniše. Taj unutrašnji svet, šta ste vi do sad uradili u smislu kapaciteta, to ćete dobiti s druge strane. Sad, to što vi ne prepoznate je verovatno zato što dosta stvari dobijate različite, suprotno skroz, suprotnosti. Negde gde ste balansirani, ste isti, ali negde gde ste u ekstremima, u strahovima, u disbalansima ste različiti, ali obrnutih polariteta. Recimo, moja Nina ima strah od napuštanja, a ja imam strah od vezivanja. Zbog toga se dvoje sretnu. Da se razumevanjem, da ona otkrije zašto ona ima strah od napuštanja. Da li je to neki bivši, da li su to roditelji, da li je to neki drugi. I da proba da izleči taj uzrok tako što će da razume i da dođe malo više u sredinu. Ja imam strah od vezivanja, da ja vidim koji je moj uzrok tome. Što ja ne mogu da se posvetim? Što ne mogu da se vežem? Što ne mogu da ostvarim konekciju? Uzrok su skoro uvek roditelji. Ja da uđem malo u balans i tako da se izbalansiram, da pomognemo jednom drugom.
To je partnerski odnos. A tu gde smo već, gde nam nije važno, gde već imamo tu veštinu i tako dalje, tu smo isti. Tako da je to kad biraš iz duše partnera, on dolazi da te kompletira. Uvek. I zbog toga je to toliko teško. Zbog toga. И треба да си подготвен за да ти дојде таква личност. Apsolutno. To je isto onaj unutrašnji svet, posledice, sve što ti se dešava. Nije do njih, veruj mi. Znači, kakav si ti, to što ti je potrebno ćeš da prevučeš. Каков пример имаше од дома за дефиниција љубов? Еве, ја опфаќаме оваа тема, бидејќи мислам дека и во последен период доста гласно изборувате со Нина на социјални мрежи за здрава врска, за здрав однос меѓу двајца партнери. Убаво е да се зборува гласно, бидејќи многу ретко мажи има кои што ќе излезат и ќе зборуваат токму вака. И ми е драго да им го доближиме тоа на една женската публика, која што сакува да го знае, да го препознае. Каков пример имаше ти дома за љубов од двата родители? Каков однос имале? Nisam puno naučio gledajući roditelji. Nisam puno naučio i to je baš dobro što sam dobio, jer sam onda se mnogo zainteresovao za tu temu, jer nisam teo da prođem tako, nego skroz drugačije i zbog toga sam ušao u radoznalost i zbog toga sam toliko radio na tome. Da sam dobio to, da sam odmah to video, možda mi sad ne bi bilo ovoliko dobro. Па, мислам дека... Čudan odgovor. Да. Ама убав темел за размислување. Jeste, pa to je, evo sad samo da prebacimo na bilo koji odnos. Si čula da su većina, recimo, milionera, bilionera i tako dalje, bili siromašni u detinjstvu. Kad dobiješ nešto što nemaš, ti to želiš i hoćeš to da razviješ, dobiješ radoznalost, dobiješ drive i tako dalje. I onda to razviješ i onda vidiš da obično milioneri, da to baš nije toliko bitno, nego da je nešto drugo, ali obično to što ne dobiješ, to ceo život se trudiš da dobiješ i kroz to ti nekako ti je životna tema. Tako da je meni životna tema definitivno su partnerski odnosi i ljubav i da naučimo tome šta je bezuslovno ljubav, kako ja nekoga mogu da vidim onakav kakav jeste, da ne projektujem na njega, da ne očekujem, jer očekivanje je kraljica razočarenja, kako mogu sam da budem dovoljno otvoren, da pokažem nekome sebe i one karte koje se i meni ne sviđaju i to da stavim na sto i da kažem i ovo sam ja i kako da budem odgovoran za sve posledice svojih delovanja. Lično ja, ne da krivim druge, ne da krivim tu osobu i tako dalje. Тука егото се буни. Da, ego se buni dok ne naučiš, znaš, i onda vidiš kako stvari funkcionišu i onda se više ne buni i to je super. Zato kažem, koju hoćeš verziju mene, nekad bi dobila drugi odgovor. Ќе се задржам уште на едно прашање околу темата за партнерски односи. Ти беше ли тешко да си отвориш душата пред Нина? Пример, еве, многу партнерски односи токму поради тоа и не продолжуваат, не се успешни. Нели се тоа убаво кога на почетокот се, розево, се сакаат и така натаму, додека не дојде моментот да паднат маските и да се разговара отворено и да не се бега од проблемите, туку да се отворат картите на маса. Го памтиш ли моментот кога ти и Нина рековте не можеме вака, ајде да се отвориме, конечно да сме тие или беше поинаква приказна за вас? Da, jako dobro pitanje. Mi smo imali mnogo otvaranja i mi smo za ove 3 godine promenili dosta ego identiteta i niti sam to više ja, što je ona upoznala i niti je ona ni blizu ono što sam ja upoznao. I mi se upoznajemo stalno iznova. Baš se upoznajemo tako što se otvaramo. Ja kad primetim neki strah, negde gde nisam slobodan, neku moju životnu temu, neki moj životni izazov, ja dođem i prvo njoj kažem. Ono što je partnerski odnos je dogovor da gradimo zajedno. Gradimo odnos zajedno, gradimo ljubav zajedno. Dok sam bio u fazonu da puštam, pa šta se desi? Znaš, uđeš u neku vezu, pa nek me neko impresionira, šta se desi? Nebitno, ja neću uopšte da ulažem energiju ka tome, to baš i nije išlo kako treba. To je bilo posle onih ružičastih naočara, je bilo, šta je sad ovo? Nemam više taj osjećaj, lepše mi je da sam sam i onda sam i bio sam. Prvi put kada upoznaš nekoga i kad ti dođeš na taj stepen, da ti hoćeš da gradiš neki. Onda ti Bog pošalje neku osobu koja kaže, viš, ovo će ti biti najzahtevnija stvar u životu, ali ovde imaš potencijal da gradiš. Tako da
mi se otvaramo stalno i mislim da je to najbolji način i to mi je najveći savjet koji imam za partnerski odnose je kad ulazite u partnerski odnos. Uđite u autentičnost. Šta to znači? Pokažite sve karte na stolu. Pokažite ko ste vi. I ono što se sviđa vama i ono što vam se ne sviđa. I strahove i traume i sve. Kada to uradite, ako imate osobu preko puta koja je u kapacitetima da vas razume i podrži i da ona to isto, baš zato što ste se vi otvorili, da isto to uradi. Jer svi imamo karte jedne i druge. Kad se te dve osobe odluče da grade, to je onda jako dobra stvar. To je opcija 1. Opcija 2 je ako to ne odlučite da uradite, nego ja ću sad da šarmiram, da osvajam, da pokažem samo ove dobre karte i tako dalje. Ako ste u toj igri, onda možete da izgubite godinu, 2, 10, 20, 50 da otkrijete one sve karte i da kažete, pa ovo mi se baš i ne sviđa. Nisam baš spremna ovo da toleriš. Ovo ne može, ovo ne sme, ovo zaključaj, ovo ti ne dozvoljava. Kad zaključate polovinu karata jedne drugima, onda to više niste vi. I onda počnemo se lažemo, ima puno laži na ovom svijetu, ali tako. Onda počnemo da manipulišemo, ima puno manipulacije. Onda počnemo da varamo. Onda počnemo da tražimo druga rešenja. Onda nam se ne sviđa. Onda krivimo jedno drugom. Onda ti si meni život, ja sam tebi i tako dalje. A to je moglo mnogo vremena da se uštedi, jer stvarno verujem da postoji za sve nas jedna osoba preko puta da će, ako pokažete sve karte i ako budete autentični, da će baš to da joj se svidi. Stvarno verujem u to. Koliko god vi ne verujete, ja stvarno verujem da može svako da nađe tu osobu koja će da vidi tebe onakvog kakav jesi. Mi muškarci imamo tu problem da pokažemo naše slabosti, da smo ranjivi, da se otvorimo, da smo iskreni. Zašto toliko teško? Zato što imamo agresivni ego koji voli da dominira, se dokaže i da se pokaže. Zato što nismo dovoljni sebi. Zato što jednostavno je to jako teško i za obe strane. Ali prvi put kada to kažeš, ja vam garantujem, to vas čeka najveća sloboda. Znate koliko je to oslobađajuće? Da pustiš sve to dokazivanje i tako dalje. Ja imam jednu priču za rozi kofer. Ja sam inače u Makedoniju došao sa rozim koferom. Kad sam tražio kofer, kaže Nina, pa sve kofere si odno kod roditelja, nemaš više kofera, šta ćeš da radiš? Moraš na let. Ja kažem, šta je sa onim koferom? Kaže ona, pa on je roz, to je moj kofer. Gde ćeš sa rozim koferom? Ja rekao, nekada nisam bio dovoljno slobodan zato što bi mislio da drugi ljudi će da mi se smeju zato što imam rozi kofer, a muškarac. I reći, pogledaj ovog sa rozom koferom. A sada sam toliko slobodan da mi čak taj rozi kofer dobro stoji. Jer ja znam ko sam. Ne menjam identitet ako ja sad imam neki rozi kofer. Mogu i periku da nosim, isto mi. Znam ko sam. Nekad nisam znao ko sam. Razumeš? To je uspeh. За мене ова е дефиниция на успех, големо ослободување. To je предизвик на секој човек, немаш секој човек. Svaki čovjek treba da teži slobodi. Sloboda je rad na sebi, sloboda je balans, sloboda je ljubav. Što si više slobodan, to si više autentičan, to si bliži istini. Kada živiš svoju slobodu, nema jače frekvencije od toga. To svi osjećaju sobom. Znaš ono kad kaže, on je baš autentičan, vidi ga kakav je, baš nešto mi drugačije oko njega. Znači, to se osjeća, to vibrira, to je frekventno. Ljudi koji nose maske, ja sam bio jedan od njih, odmah vidiš da to baš, odmah se to vidi. Da je to neka predstava pozorišna, da je to nešto što je potrebno, da je to iz neke traume, da je to iz nekog straha. Ja sam mnogo bio nekada opasan, voleo sam da budem opasan, voleo sam da budem u toj agresiji. Kad sam bio tinejdžer, društvo me programiralo tako, sad da sam ja u tom nekom filmu gde sam stalno namrgođen, a u stvari sam se bio u strahu. Si покажувал и некоја енергија која што ги одбивало можеби луѓето. Бидејќи, додека јас се подготвував за подкастот, екипата ти која што ја запозна, сите ми пренесоа дека си со предобра енергија. Jest. А гледаш, тоа е се клучна работа на себе. Apsolutno, to je posljedica. Mm-hmm. To je posljedica slobode i unutrašnjeg mira. Posljedica slobode je radost.
Ne sreća, nego radost. Sreća je emocija, možda bude gore dole, znači srećan sam ako sam pojao nešto, ako mi to zabrane, onda sam nesretan i tako. Radost je stanje. Radost je kao aura koju nosiš kad se probudiš ujutru, kažeš što lepo je život. Čoveče, danas sam se probudio još jedan dan, neverovatno. Koji blagoslov, koja nagrada. Šta ću danas da uradim? Ovo je neverovatno. Ovo iskustvo života je neverovatno. To je radost. Каде ги научи овие работи? Бидејќи не сме родени вака. Нели со овие знаења? Дали е тоа книга? Дали е тоа некој подкаст? Дали е тоа некоја личност? Životni sadržaj. Iskustvo. Samo to. Dovoljno sam imao teškog iskustva da ono postane edukativno iskustvo. Kad je postalo edukativno, onda sam bio dovoljno hrabar da uđem tamo gde sam vidio da je problem. To je hrabrost. A onda kad sam rešio taj problem, onda je to nagrada je mudrost. Mudrost je posledica. Tako da sam imao dovoljno velik sadržaj da naučim to. Nisam čovjek koji čita mnogo knjiga, ne volim puno da sedim, a sad sam krenuo da pišem svoju, tako da će mi sad to biti bolno jedno iskustvo, ali opet je iskustvo i opet će to da me kompletira. Nego sam bio čovjek koji slušam tako podcaste i dok recimo treniram, dok trčim, dok vozim bajs, to mi je baš sjajno. Ali ono što sam radio je pričao sam sa ljudima o njihovim iskustvima. Nikad nisam voleo trivijalne razgovore, nikad nisam voleo površinu, uvijek sam voleo malo nešto da spoznam, da saznam. Radoznalost je druga odlika. Imate radost i radoznalost. To su odlike starih duša. Што значи за тебе вербата во Бога? Verovanje u Boga. Verovanje da... Или гледаме нешто пошироко од тоа? Da. Verovanje u Boga znači da vi živite verujućim životom, da ne razmišljate o njemu, nego da ste vođeni. Tu treba puno vere u Boga. Da budete vođeni, što ja kažem, ja pravim planove, a Bog se smeje. Секогаш. Bog ti otvara vrata gde su za tebe, a zatvara gde nisu za tebe. Na tebi je da pratiš to. Dok dođemo mi da naučimo, da vidimo mi gde su otvorene i zatvorene vrata, mi moramo prođemo kroz mnogo zatvorenih vrata i onda da udarimo u mnogo gvozdena vrata i da nas to mnogo boli i da naučimo, pa ja ne treba kroz zatvorena vrata. Bože, oprosti me. I onda sledeće kažeš, Bože, vodi me. I onda krenu da se otvaraju vrata u životu. Ono što je za tebe, ti se otvara. Tu smo mi mnogo loše programirani. Mi mislimo da mi kroz inat, kroz tvrdoglavost, da sve što je teško, da treba baš tu da idemo. Put preko trnja. Treba dok ne naučimo da to nije put za nas. Дали ти си прости на себе за тоа што си бил некогаш? Дали имало нешто за што си простил? Oprostio sam sebi na svemu. Nisam znao bolje. Тешко ли беше? Jako je lako kada ste u ovom nivou svesti, a jako je teško doći dotle. Kad ti razumeš to stvarno, da ti sve što si uradio, da nisi znao bolje, da si uradio iz neznanja i neiskustva, ti onda nekako je mnogo lako oprostiti sebe. Mnogo lako. На што работиш моментално? Иако си Na ličnoj буден. slobodi. To mi je životna tema. Moja tema je lična sloboda. Ja sam sebi oduzmem slobodu kad uđem u partnerski odnos, a to su one karte. To je ono. Imam jednu kartu koju čuvam i ne pokažem i onda me zaključa. Onda sam sebe zaključam. Zato što morališem. Moralisanje je u jednu stvaru dobrom, u drugom nije. Ono što smo pričali zbog čega je, da li iz straha ili iz moći i tako dalje. Tako da radim dosta na ličnoj slobodi, super mi ide jer imam podržavajućeg partnera kojeme sam to rekao i ko me podržava i ko zna moju temu i ko zna moje izazove i tako dalje. Tako da, ali kao i svaki muškarac u agresivnom egu radim mnogo na puštanju, to mi je najteža lekcija, moram da pustim ljude. Kao neko ko je bio jako dugo u ulozi spasioca, radim na ponovo puštanju, znači moram da pustim neke ljude kao što su roditelji ili kao što je partnera, da sami idu kroz greške da bi naučili, a nekad sam ja to voleo te greške da im preuzmem, pa da ja to rešim, da ih spasem i tako dalje. Hranio sam se time i onda sam vidio da im samo oduzimam lekcije. Recimo, kod Nine u jedan jako lep brand, Chosen se zove, majice, i sad će Dux prvi da izađe i sad je to njena lekcija gde ona je uči kroz platformu posla o odgovornosti.
Međutim, kao i svako ko novi uđe u neki posao, tu je milion nekih problema, ona je kreativac, legislativa, krojači, ugovori, svašta nešto, gde je ona mnogo naišla na traume, istraumiralo je, sve pošlo po zlu. Ja sam mogu da joj pomognem, da joj sve to preuzmem, ali ona ne bi naučila svoju lekciju. A moja lekcija je da je pustim, njena lekcija je preuzme odgovornost i da nauči to. Некогаш треба да знаеме кога треба да се повлечеме, Da, а не че дека не им помагаме. Znaš, zato što kada moraš da se vratimo, onda je disbalans. Ja sam morao da pomognem. Ja vidim nekoga i moram da mu pomognem. A sada mogu da mu pomognem. Znači, to mogu je i snage, to moram je i strah. Znači, ja sada mogu da joj pomognem i sad joj pomažem. Nekad sam morao sad da preuzmem sve i da napravim ozbiljan brand i biznis od toga i tako dalje i da je skroz gurnem iz toga ona... A Bog kaže, ne, pa ja sam joj to dao da je naučim o ovome. A Да ti si joj порасте. preuzeo. Да. Имаш ли ти контрола врз своите мисли? Или тие тебе те контролираат некогаш? Сепак живееме во ваков Да. материјален свет. Да, Секогаш имаш предизвик. Da ne možemo da kontrolišemo misli. Nije tako igrica napravljena. I to što ne možemo kontrolišemo je odlično, jer mi preko naših misli možemo mnogo da učimo o sebi. Nađemo se u nekoj novoj situaciji i ti pomisliš na nešto. I kaže, a čovječe, ovo nisam znao o sebi. Tako da misli ne možemo da kontrolišemo i nikad ne bi ni trebalo. Како да изградиме самодоверба? Еве, помлада генерација не следи и сигурно сакаат да знаат како да бидат некако немања, меѓутоа да земат лекција од немања за себе. A samopoznanje? To? A, bravo, samopoznanje. Kako vi kažete Самодоверба. samo dobro pa? Самодоверба. Razumem, da. Moraš otkriti gde si nedovoljan. I gde si nevažan. Kad otkriješ to i kad to izbalansiraš, posledica će da bude samopoznanje. Ništa vam nisam rekao, ali jednog dana će vam sve biti objašnjeno. Tako da otkri zbog čega to nemaš samopoznanje. Gde to nisi dovoljan sebi, gde to moraš da se dokazuješ, gde to moraš ponovo. I onda kad otkriješ gde je to, onda probaj da razumeš sebe. Zašto je to tako i da je to normalno i da kada to izbalansiraš, onda ćeš i tekako imati samopoznanje. Ја мислам дека кратко ќе ни биде времево за да можеме се да научиме од тебе. Јас нареден пат сигурно ќе доам и со тефтер и ќе запишувам некои лекции кои што ги кажуваш, бидејќи се исклучително важни. Како треба ли да им веруваме на мислите кои ги спомнавме? Ovo je najbolje pitanje do sada. Знаев. Da. Чекав момент. Do jednog momenta ne, onda od drugog i tekako da. To je pitanje da li verujemo sebi. Еве, ќе поедноставам. Da, može. Може би се гледаме за прв пат, може би последен пат, така? Не знаеме дали повторно ќе се сретнеме. Живот. Како сакаш јас да заменам од овој разговор со тебе, како да те запамтам јас? Какви лекции јас треба од тебе да понесам? Аха, да не окей. го гледам како уште еден разговор или интервју, туку како да ме подучуваш, да ме учиш на нешто. Што јас треба да земам сега? Еве 3 лекции од тебе. Bravo, super. Да ја Odlično. речам, утре кога мене некој ќе ме праша во некој интервју, кој човек тебе ти остави најсилен впечаток од разговор во твојот подкаст, јас да речам немања, еве зошто. Кои се тие? 3 лекции. Evo jedne kolektivne lekcije. Ono što treba da otkrijemo, a to je gde nismo slobodni. To treba da vam zvoni kao rečenica. Pokaži mi gde nisam slobodan. Kada otkrijemo to, otkrićemo tako što ćemo imati neku emotivnu reakciju. Otkrićemo tako što nešto moramo. Aha, tu nisi slobodan. Idi po to. Znači, idi u taj strah, otkri šta je, iz čega je i radi na sebi. Prst u sebe, introspekcija i idi u svoje izazove, strahove. Pronađi koji su ti životne teme. Pronađi šta Bog hoće da te nauči. Pronađi šta svi ovi ljudi oko tebe. Sve što si manifestovao do sad. Šta oni žele da ti kažu, da ti viknu, da ti nauče. Kada to pronađeš, idi po to. Idi po tu lekciju. Ako je to lekcija lične slobode, oslobodi se. Ako to je lekcija puštanja, pusti. Ako to je lekcija kontrolisanja, prvi put napravi granice. Prvi put probaj da budeš odgovoran, da kontrolišeš. I saznaj u kom si egu. Da li si u pasivnom ili si u agresivnom egu. Da li si u žrtvi, da li si u spasiocu. Saznaj čega se bojiš, koji su ti strahovi, koji su ti brige, koji su ti problemi. A saznaj koji su ti snage, koji su ti moći, gde si u ljubavi, gde si u balansu. Kada to uradiš, onda ćeš biti na putu rada na sebi, na putu da spoznaš šta je bezuslovna ljubav, na putu ka unutrašnjem miru. Bićeš bliži Bogu. Најтешка лекција која што јас морав да научам за себе, беше како да
отпуштам. Imamo zajedničku Тоа- lekciju, da. Тоа е можеби нешто што е најголем предизвик кога емоцијата во прашање. Односно, да Kako da oprostiš ili da pustiš? Да отпуштиш Dobro, животот да помине низ тебе. Односно, кога си со емоција силна, dobro. обично знаеме да фатиме нешто, не, ова е мое. Aha. Знаеш, не дека е егото во прашање, меѓутоа ја активираме емоцијата, нели? Јас сум го купил ова, не дека е ова моја, ама сигурно негувам или цвеќе. Цвеќе веќе го земе цвеќето. Dobro. Полевам така, ама на крајот не е мое, мора да остане, да речеме, овде. Како да отпуштам дека цвеќево е така. Evo Znači, niz iskustva. evo ti jedno lepa misao. Da bi se zaista povezao sa nečim. Da li je to cvet, da li je to čovek, da li je to posao, da li je to bilo šta. Prvo moraš da se skroz odvežeš. Zato se ljubav zove bezuslovna. Moraš da se odvežeš od toga, da ne zavisiš od toga. Ништо не е мое. Tako je, nije to tvoje. Znači, to je bezuslovno ljubav. Meni kad kažu tvoja devojka, moja Nina, moje dete, ništa to nije moje. To je svoje. Ako ti stalno vežeš nešto, da nešto zavisi od tebi, to nije ljubav. A to treba onda, to je posledica takođe. Uzrok je nedovoljno, uvek je skoro nedovoljno, zato što treba mi nešto da ja budem dovoljna i zbog toga je to moje. To su moje kola, moje patike i tako dalje i to su svašta ti treba. Врзување, да. Tako je, svašta ti treba da budeš okej. Во интерес на времето, Jeste. како би сакал тебе да те запамти светот? Еве јас знам пошто ќе те запамета. По ова што ми го каже како совет. Ама Да. како светот, еве, луѓето што гледат Ресет, вклучиле само затоа што ти си бил тука гостин, што сакаш да понесат пак они како лекција? Kako dobro pitanje. Еве за љубовта нека биде. Da, kako bi svet voleo da me zapamti? Konačno mogu da kažem, i to mi je toliko oslobađajuće, voleo bi da me ne zapamti. Voleo bi da uzme moj život kao neku lekciju, da li će kroz nešto verbalno što ću ja da kažem, da li će da me sretne negde na ulici ili šta god, i da tu lekciju iskoristi kao puzla koju mu nedostaje i s kojim će on da se kompletira i da nauči nešto, da prođe svoju lekciju na bolji način. Voleo bi da pomognem ljudima da spoznaju brže ono što je njihova tema i da prođu kroz taj rast malo brže mojim primjerom i da nikad ne znaju da je to od mene. I zbog toga pišem knjigu i zbog toga govorim ovo. Jedna rečenica iz spoznaje može da ti promeni budućnost, a najlepše je što to često ne znamo od koga smo dobili. To je oslobađajuće za tu neku osobu. Tako da bi voleo da me ne zapamte, ali voleo bi da uzmu od mene šta im je potrebno za njihov životni put. Da im se malo ubrza rast. Da ne moraju toliko vremena u patnji da budu. Da ne moraju toliko vremena da uče istu lekciju. Nego nekad neka spoznaje možda ti osvetli put, kaže, pa ovo je i moja tema, pa ovo je i moja priča, pa ovo je i moja slabost, moj strah. I na taj način da oni brže dođu do nekog balansa. A najlepša stvar je da to nikada neće znati da je od mene. To bih baš voleo. To bih baš voleo da postignem. Значи сакаш да не мора да те паметат? Nemojte mene pamtiti. Ja nisam bitan u ovoj igri. Ovo je, uzmite nešto što sam rekao, iskoristite za sebe i to je to. И уште една работа. Која алатка да ја вклучат или употребат за да се спознаат себе си? Пример, медитација, природа, знам за гушкање дрва, Da. читање Jel guškaš книги. drva? Си гушкам, осте се. Probaj, lepo je. Ja sam probao. Знам. Која алатка, еве, ти би ја топло препорачал? Za rad na sebi. Evo jedan odgovor. Ona što vam najteže pada. Šta god da si. Ako ti meditacija najteže pada, idi tamo. Ako ti molitva, idi tamo. Ako ti pisanje obratno. dnevnika, tako je. Da. Обично одат кон тоа што е лесно. Ne, tamo da je najteže. Meni je najteže da sednem i da pišem knjigu i zbog toga to radim. To je rad na sebi. Tu ću najviše da dobijem. Neću dobiti najviše tako što ću da odem na trening po milionti put. Ovo prvi put, ovo mi je najteže. Ovo sam bežao od ovoga 5 godina. 5 godina ja pričam kako ću da pišem knjigu. Tu mi je lekcija, tu mi je nagrada, tu je rad na sebi. Nije rad na sebi tamo da je komfortno. Tako da uzmite alatku koja je dobra za vas,
a koja bežite već neko vreme, izazov vam je, pogledali ste u drugu stranu ili ste stavili po tepih i tako dalje, tu je rast. To je najbolja stvar. Сега вака не можеш да ме оставиш на пола пат за книгата, мораш да ми кажеш нешто што ќе има во таа книга и како ќе се вика. Ne znam još. Ајде сега да одлучиме, мораме сега Da, нешто. možemo zajedno da odlučimo. Teo sam da nazovem to Pokaži mi gde nisi slobodan, međutim imam mentora za pisanje koji je rekao, Nemanja, ti si hrabar i ti ideš po svoje lekcije i ti voliš da ti neko pokaže gde nisi slobodan i voliš da ti neko pokaže gde nisi dobar i tako dalje, ali to nisu drugi ljudi. Niko neće da čita knjigu gde nisi slobodan. Ja kažem, popravo si. Upravo si, ima smisla. Tako da smišljam je još naziv. Napisao sam uvod, prve 3 stranice i sad čekam da mi daju dozvolu da pišem i ostatak, kao i sve u životu što je za tebe, vrata ti se otvaraju. Kako sam počeo prvi put da pišem taj uvod, tako sam dobio od ovog univerzuma 1.000.001 znak da je to pravi put. Javili su mi se odjednom 3 pisa da me mentorišu, izdavačke kuće, 2 se takmiče ko će da stigne do mene. Baš mi je Ja sam pre 5 dana počeo. Znači sve se otvara oko. Onda je meni, to je. Ok, morat ću ovo da stvarno završim. Zato što znam da mi je najveći izazov i zato što mi znam da ja nisam pisac i posle te knjige i dalje neću biti pisac i ne želim da me ljudi identifikuju na taj način. Ne želim više ego identitete uopšte. Nisam pisac, nisam trener, niko sam, baš zbog toga mogu da budem sve. Samo zbog toga. Ti si mir. Ja sam, kako smo rekli, beskonačni univerzum u duši, isto kao i ti. I tu sam došao da naučim svoje lekcije i da prenesem nešto i drugim ljudima da bi oni isto to uradili za drugi ljudi. I tako sve funkcioniš. Dobar mi je trenutno izazov i oberučke ću da ga prihvatim kao i sve u životu i to je hrabrost. I znam da ću dobiti mnogo mudrosti ako ga hrabro obavim i ako budem odgovoran da to uradim ne samo zbog sebe, ne ni zbog drugih, nego zbog nečeg što je mnogo više od nas. Слушај сега, ќе ни дадеш едно ветување дека кога ќе биде готова книгата, ќе не викнеш на промоција и ние да дојдеме да те испочитуваме, да го испратиме тоа, еден потпис таму и некоја порека ќе ни пишеш и да го славиме животот, нели? Да читаме тоа што си ти поменал и ние да се ослободиме. Imaš moju reč. Znaš kako ćeš da se oslobodiš? Ајде. Tako što ćeš da čitaš moje priče, kako sam ja došao do neke slobode, u nekim situacijama, a baš zbog toga što su moje, će tebi da zaobiđu ego, niko ti neće pričati, niko te neće savjetovati, niko ti neće terapiju raditi ili tako dalje, ali onda ćeš da otkriješ da to što je moja priča, da je i tekako i tvoja. A ja sam ti preskočio ego, sad si malo otvorenija da čuješ i onda si videla da je to u stvari slična tema kao i moja što je bila i uzet ćeš tu jednu puzlu i složit ćeš u tvoj mozaik da bude kompletna priča. I to je baš način kako je napisana Biblija, kako su sve knjige napisane. Mi smo ljudi koji pričamo naše priče. I na taj način neko drugih, u stvari sve su to kolektivne teme. To su par nekih tema koje su uvek neka, kako si iz razočarenja naučio da više ne očekuješ, kako si naučio da ako si kontrolišeš ceo život, kako te život naučio da moraš da pustiš, da bi balansirao, kako si prošao kroz te neke traume i kako si onda ih razumeo zašto to uopšte nisu traume, nego su najveće nagrade u životu što se desilo. To su sve neke kolektivne stvari, koje kad ti neko ispriča kroz svoju priču, kroz svoju ranjivost, ti onda možeš prvi put da vidiš stvari onakve kakve jesu, jer ti je zaobišao ego. Više se ne braniš, više ti nije teško, više ti nije izazov, nego neko priča neku svoju priču, a u stvari je od svih nas. Јас не сакам да ни заврши разговорот. Искрено да ти кажам, мислам дека и да не се снимаше, разговорот уште ќе траеше, но со причина до тука така пишано да биде, за можеби да биде мотив утре повторно да се сретнеме и нека биде тоа мотивот новата книга, немој да не фати 2 години 3, нека биде што побрзо. Не брини, брзо пише. Како за крај, ако можеш во оваа камера овде да кажеш една топла мисла онака од срце, од душа за сите оние што те гледаат, па и помладиве што те обожаваат на социјалните мрежи, а знам нека ги има такви, како да ги мотивираме за подобро утре? За šta da ih motivišemo? Да бидат подобри луѓе. Da budu dobri ljudi. Za sve mlade ljude koji nas ovde prate, ja vam šaljem
puno ljubavi, dobre energije, da shvatite koliko je ovaj život vredan, koliko je magičan, koliko je baš za vas onakav kakav jeste, da ste na pravom mestu, u pravom trenutku i da koliko god vam je teško, da je to što vam je teško samo zato što hoće Bog da vas nešto nauči. Kad vas nauči, čeka vas velika nagrada. Ovaj život je magija. Neverovatno kako može da bude lepo ovaj život. Želim vam svima da naučite te lekcije koje vas vode u taj život koji je prelep, koji je pun slobode, gde možete da budete autentični, gde možete da budete iskreni i gde možete bezuslovno da volite. To vam baš želim. Od srca i iz duše. To je baš nešto što bih ja baš voleo za vas. Tako da požurite, budite hrabri, idite kroz sadržaj života, steknite mudrost, jer će ta mudrost i jasnoća da vam mnogo pomogne da ovaj svet razumete onakav kakav jeste, da je baš takav da vi budete bolji. I to je moja poruka. Tako da hrabro u život i idemo svi zajedno da pomognemo jedni drugima koliko god možemo. Немања, прекрасно звучеше. Ти благодарам многу, уште еднаш, што дојде во Рисет, не даде таква огромна чест и задоволство да ти имаме овде. Уживавме во разговорот, научивме многу работи. Се надевам нека и тебе ти беше убаво во нашето студио овде, да се видиме повторно за некоја убава причина. Ja ti obećavam da ćeš dobiti potpisanu knjigu i da ću da ponovo dođem. Prelepo ste me dočekali i hvala vam što postojite bukvalno. Meni neko da je pričao pre 15 godina da će meni tako sad neko da sluša i neko da dočekuje i evo tamo ljudi što su kao u školskim klupama, ja ne bi mogao da verujem i rekao bi to je fantastično, ali nemoguće, a u stvari se sad dešava. Tako da sam mnogo zahvalan na svemu i hvala ti puno, hvala ti na pozivu, osjećam da sam dobrodošao i to je mnogo dobar osjećaj. Hvala ti još jednom. Продолжи го. Продолжи го ова чувство и нека и Белград, нека и Србија, може? Може како не. Договорено. Драги мои, ова беше разговорот со Немања Миловиќ. Мене ми е навистина криво што мораме до тука да го закружиме неговото гостување во Рисет, но ве ветувам, давам честен збор, дека ќе ни го повтори неговото присуство овде, ќе не почести и ќе имаме лекции нови да научиме и да бидеме сведок на она што се тој ќе го направи во годините пред него. Лекцијата за денеска е: не трагајте да бидете запаметени во светот, трагајте да бидете ослободени. Ве поздравувам, имате убав остаток од денот, а ние се гледаме во следниот подкаст.